ئۆپراسیۆنên کۆنتڕۆلکردنا ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی یەن دەبن دەستەی ڕێخستنا داعشدا بەردەوامن لێوێ جارێ دەبن ناوێ جودادە و ڕاستەوخۆ ژە ئالی ئەمریکاڤە تێنە پشتیوانی کرن. هەیەما دوو ڕۆژانە هێزن سووریا دیموکراتیک ئۆپراسیۆنا کۆنتڕۆلکردنا گوندەوارین حەسەکێ و باژارۆکە هۆلێر لێ باشووری ڕۆژهەلاتە حەسەکێ دەست پێکردنا. ئەو ئۆپراسیۆن لە دوو ئانیا بەڕێوە دەچێ، ئانیا ڕۆژهەلاتە شەدادێ و ئانیا تربراک. لەگۆری وێ هێزی هەیان ها 12 گوند کۆنتڕۆلکردنا و 10 چەکدارên داعشی هاتنە کوشتن با لە فرێن هاوپەیمانانجی بنگهێن داعش بۆمبەباران دکن و بەر بە باژارۆکên هۆلێڤە دچن گۆ ئارمانجە سەرەکیایە هێزن دیموکراتیک divê operasyonê da ji ber giringiya cihê bajaroka Holê lê ser sinûrê Iraqê beramber Şingalê û ev bajarok bajarê Muslê û bajarê Reqayê bi hevegirê didê û çekdarên Daişî ji Holê êrişên xwe bo ser gundewarên Hesekê encam didin. Herçende hêzin Sûriya Demokratîk ya got dihê meha derbasbûyî de hat ragihandin û ji YPG YPJ hêza Senadît Burkan Furat û hêza şoreşgêrên Reqayê pêk dêt û piştevaniya leşkerî rastexwe ji Amerîka werdigirin. Kontrolkirina Reqayê wek karê yekemî xwe destnîşan kiribûn. Lê li gorî çavdêran lev û tevgera wê hêzê ber bi holê ve. Dê dema got hêza pêşmerge amadekarî dike ji bo kontrolkirina Şingalê armanc jê qutkirina rêya Musul û Reqayê û dûrxistina Daeş jê Sinûr û dûrpêçkirina beşek ji çekdarên Daeş di Muslê da û beşekî din di Reqayê da. Da got kontrolkirina her yek ji van bajara asantir bê dema ragihandina operasyona kontrolkirina wan. Lê gelo hemahengî li her du aliyên Sinûr di navbera pêşmerge û hêzên Sûriya Demokratîk da heye yan jî her yek lê cihê xwe şer dike. İbrahim Adem, NRT.